bigiye gusiga amateka adasanzwe. Umwaka wa 2025 ni umwaka udasanzwe kuri Kigali, umurwa mukuru w'u Rwanda, umujyi wabaye icyatwa bitewe n'isuku ndetse n'umutekano, bitewe na shampiyona y'isi y'amagare yagiye kubera mu bwiza bw'imihanda ya Kigali. Imyiteguro yo kurimbisha umujyi uyibona hose, ariko wagera ku Kimihurura ahari hazwi ishusho y'umugore cyangwa se rompuwe y'umugore ucira amazi, ho ni isura idasanzwe. Reka tubivugeho. Turakwibutsa ko wageze kuri Sentence wa muyoboro kugezaho update ku mishinga minini y'ubwubatsi. Niba utarakora subscribe, uyu niwo mwanya wo kuyikanda, kandi ntibagire gukora na share kuri iyi video kugira ngo twemeze twibanire tukugezeho update nk'izo ngizo. Ahahoze rompuwe yarimo ishusho y'umugore ucira amazi, wahindura isura bitewe n'uburyo hubatswe, kuko nk'uko mubibona ubusitani bwahoze ndetse n'ishusho yahoze byose byasimbujwe amapave n'ibindi bikorwa bitandukanye. Muri kubona uburyo hubatswe, uburyo hagiye hubakwa amabuye bitandukanye, kuko hateguriwe imihango itandukanye izajya habera mu gihe hubatswe mu buryo bwiteguye imihango ndetse n'ibikorwa bitandukanye bishobora kuhabera. Nk'uko muri kwibona, murabona hubatswe amapave atandukanye, hashyirwa ibimeze nka tribune zo muri stade, harimo ibikorwa bitandukanye, yaba ari amashanyarazi, inzira z'amazi, imiyoboro y'amazi. Hakaba harakozwe mu buryo bw'imbuga yisanzuye ku buryo habera ibikorwa bitandukanye binini, kuko hari hasanzwe habera ibikorwa bijyanye na siporo rusange, imwe izwi nka Kigali Car Free Day. Igihe habera ahangaha bivuze ko ari ahantu habaye imbuga nini yisanzuye haberamo ibikorwa bitandukanye. Bitewe n'igice iyi mbuga iherereyemo, ubona agace turi kuvuga, dore ko tuyisanga iruhande rwa Radisson Blu Hotel ndetse na Kigali Convention Center. Kuba witegeye ibi bikorwa byose, ndetse na Kigali Heights, inyubako ndende, inyubako nziza, inyubako irimo ibikorwa bitandukanye, ndetse hakurya hakaba hari n'icyahoze ari KBC. Kabiri ahantu rero hari ibikorwa bigendererwa cyane, bisurwa cyangwa se bikorerwamo serivisi zitandukanye. Imbuga rero ikaba yaberamo ibikorwa bitandukanye, yaberamo ndetse n'imihango n'ibirori mpuzamahanga. Ikaba ariyo mpamvu iri gutunganywa kuri ubu ngubu, nk'uko muri kubibona, gutunganyirizwa kuberamo imihango itandukanye ijyanye n'irisiganwa rya shampiyona y'isi y'amagare Rwanda UCI 2025 igiye kubera mu rw'imisozi igihumbi. Bikaba ari amateka, kuko aribwo bwa mbere igiye kubera ku mugabane wa Afurika wose. Nta gihugu na kimwe cyari cyawakira, nta mujyi n'umwe wari wayakira, dore ko Kigali yahatanye na umumaro mu kwakira ino UCI 2025. Kigali ikabasha gutsinda, umujyi wa Kigali akaba ari watsinze, ukaba ari ugiye kuyakira kuri iyi nshuro. Iyo mbuga rero ifite imihanda yizengurutse ndetse n'undi uyinyuramo uva KBC ugana kuri Convention Center. Naho hose no mu bice byinshi bitandukanye byo muri Kigali byagiye birimbishwa bitandukanye, kugira ngo bihikaze abazagendera muri Kigali bitewe n'ino mihango ndetse n'irisiganwa rigiye kubera mu Rwanda. Ariko wagera no kuri iyi mbuga aho turi kuvuga, bitewe n'uburyo yatunganyijwe, imaze igihe kinini itunganywa, yubaka mu kubakwa, byinshi bitandukanye byakozwe. Kuri ubu ngubu rero hari no gutunganywa kuba hazakira abantu batandukanye, ama stage atandukanye y'irisiganwa, ibikorwa bitandukanye bizahabera, yaba ari podium ziri kubakwa, kuko muri kwibona, yaba ari amatente ashobora kuzaberamo ibikorwa bigiye bitandukanye, bitewe na byinshi bizabera ahangaha nk'uko byateguwe. Ubona ko byose biri gushyirwa ku murongo. Urabona ko ubwiza bw'umucyo wa Kigali muri iyi minsi ugiye guhindura isura, bitewe n'imiteguro agiye iba mu bice byose bitandukanye by'umucyo wa Kigali, kuri buri wese kuwikorera, ku muntu ku giti cye wese muri Kigali habaye imyiteguro itandukanye bitewe n'irisiganwa. Ariko nubwo tuvuga ngo isiganwa ry'amagare, shampiyona y'isi y'amagare, ndabizi hari benshi badasobanukirwa ibyo ari byo. Reka tubigusobanurire nabyo. UCI ushatse kuvuga Union Cycliste Internationale World Championship 2025 ni shampiyona y'isi y'amagare iba mu bihe bitandukanye, kandi nabwo ikagenda ibera ahantu hatandukanye hatoranyijwe. Nk'uko n'igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru habaho guhitamo ibihugu runaka bizacyakira, niko n'ino shampiyona y'isi y'amagare ibaho. Hari iba buri mwaka, ndetse hari niba mu myaka ine, nk'uko tuzi igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru nacyo kiba rimwe mu myaka ine. Nayo n'ino shampiyona y'amagare nayo hari iba buri mwaka, ndetse niba mu myaka ine. Ushobora kwibaza uti se bimaze? Ni imikino y'amagare itabirwa n'amakipe ahagarariye ibihugu, hagamijwe kureba abarusha abandi, abahiga abandi ku rwego rw'isi. Noneho bakambikwa imidari, bagahemberwa ko ari beza bakomeye ku isi mu byiciro bitandukanye. Urakwibaza uti ese bahembwa iki? Ku ikubitiro haba hifuzwa kureba wa wundi wa mbere uhiga abandi bose, bakira urangiranwa mu bandi bakinnyi bose mu bijyanye n'umukino w'amagare. Iki kikaba ari kimwe mu bikombe cyangwa se mu bihembo bishakwa na buri wese. Hari igihembo cyo kwambara umwenda wa Rainbow Jersey. Uyu ni umwambaro w'umweru ufiteho amabara y'umukororombya, wambarwa kugeza habayeho indi shampiyona, nka bimwe tuzi biba muri Tour du Rwanda, aho bambika umuntu umwenda w'umuhondo cyangwa se yellow jersey iyo yatsinze abandi kuri etape ndetse no mu isiganwa muri rusange. Ariko si ibyo byonyine, kuko hatangwa n'imidari, hambikwa imidari itandukanye iri mu byiciro bitandukanye, yaba ari uwabaye wa mbere, wa kabiri, wa gatatu. Usibye ino Rainbow Jersey, hambikwa n'imidari abo bantu batandukanye batatu
yaba ari umudari wa zahabu ndetse n'umudari wa silver ku muntu akaba wa kabiri n'umudari wa bronze kwa wa gatatu mu byiciro bigiye bitandukanye. Arizo twatangiye kwibaza ko muri komeza kuvuga ibyiciro ubundi ni ibihe byiciro bikinwamo muri bisiganwa rero cyangwa se muri no shampiyona. Harimo ibyiciro bitandukanye aho harimo nk'ibyiciro byo gusiganwa mu muhanda, naho kandi tugasangamo amasiganwa mu buryo butandukanye. Hari nka bimwe bizwi nka time trials aho abantu baba basiganwa buri wese ku giti cye ashaka ibihe bisumba iby'abandi cyangwa se ashaka gusiga abandi, ndetse kandi hakabamo n'isiganwa risanzwe rizwi nka road races aho abantu baba basiganwa mu muhanda harimo kureba ibintu bigiye bitandukanye, tekinike cyangwa se utuntu dutandukanye tujyanye n'isiganwa ry'amagare, kuko harimo n'uburyo byiciro byo kureba uburyo abantu basiganwe mu buryo bwa sprint, kwirukanka cyane kurusha abandi, gukora nk'amakipe bakareba se amakipe ayarushanijwe, ikipe zakinnye nimba ari ibihugu ko ziba zahagarariye ibihugu, bakareba ikipe y'igihugu yasize izindi cyangwa se yarushije gukora nk'ikipe, ndetse bakareba abakinnyi bazi guterera kurusha abandi nimba ari udusozi, dore ko mu Rwanda ari igihugu cy'imisozi, uko bazagenda basigwa mu bice bitandukanye, yaba ari kuzamuka kwa Mutwe, guterera za Norvege n'ahandi hagiye hatandukanye. Iyo misozi yose batangiraho amanota, nabo bakareba ese ni bande bahize abandi mu gusiganwa mu bijyanye no kuzamuka imisozi. Ibyo byose nibyo bagenda batangira amanota, bakaza kureba abahize abandi, bakaza kureba yaba ari abasize abandi, abagiye barusha abandi mu bihe bitandukanye muri ibyo byiciro bigiye bitandukanye. Dore ko rero n'ibindi byiciro usibye ibyo gusiganwa muri ubwo buryo, hari n'ibyiciro bijyanye n'urwego rw'abakinnyi, yaba ari abakinnyi mu rwego rw'abagore, mu rwego rw'abagabo, yaba ari ugusiganwa bijyanye no kuzenguruka mu mihanda nk'uko twari tubivuze, abajiniyoro n'ibindi bitandukanye, niko bagenda bahembwa biriya bihembo twavuze haruguru. Konzi ba Decent dukomeje kubashimira, tukwibutsa gukora subscribe niba utari wayikora, kuko uyu mwanya ni uko kugira ngo uyikande kugira ngo tumeze twibanire, kandi ntiwibagirwe ko wakanda like na share kuri iyi video kugira ngo bikomeze bigere ku bandi, bikomeze bigere hirya no hino, dukomeze twibanire. Ibindi byose nakagaruka kuri hicano. Bye bye, ciao ciao.